TTV Zone Clear to te chibai ule PC vanun moi kani a ser chi wangkhoi lo ngai thlang u Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Ve na chuan Voin Khan Serchi Press Club Loin MJS Serchi District Member tenen in komna an nei He inkom na hun hi MJS Serchi District President Puka Pliana Pachual chuan kai shuain Rajya Sabha MP Puke Vanal Ve na chuan thupoi mo sang asoya thuthar theder tu te zona changin Myanmar atanga Mizoram ral tlan chungchang ma an lockdown te soin India ram ral tlan an tama tu na Myanmar atanga Mizoram ral tlan ang hian Tamil Nadu apo Sri Lanka atanga ral tlan sarkar lai pui ral tlan din hun apek lo an omti asoya heti lai hian Myanmar atanga ral tlan chungchanga Mizoram sarkar che in o achua Mizoram sarkar hotu te malak na awangin atira sarkar lai pui hotu ten Myanmar atanga ral tlan te chungchanga dudan an nei po an kwai her to ni asoin atira ral tlan thon le zel tura ati po tu na chuan heng ral tlan te hian an mamo chuan damdoi le chen na turpek thei an ni thu an soi to ni in a soi bok he huna hian MJA member te chuan Mizoram Rajya Sabha MP in parliament a thu soi na hun tamjok anei thei chu lom oman ti thu soin hemi atana ma alak dan sang te Rajya Sabha MP hian a soi bok he huna hian MJA Serchi District Shwai tu te chuan hetianga MJA in press club a in leng du om an nei chu lom omati thu soin Serchi press club chu khotla ngin amamo ani thu an soya he hi tun chuma by election ne ya po na sataka alan thu an soibok Voin Khan Serchi District a sarkar pi sa shanga Dr. BD Ambedkar pian champhale Fire Services Week 2021 pualin hun manani Voin hi Dr. BD Ambedkar pian chamani a hemi pual hian Mizoram sarkar chuan sarkar pi sa ate hun ser toy manga India Constitution Preamble a hu hova soirwal na nei theu tura shia tirna office memorandum ati chu angin Serchi Deputy Commissioner Office SP Office le Department Office rang ten an mani rem chandanin preamble soirwal na hi an manga Voin ve Khan Fire Services Week 2021 pualin office rang jingdar som pakhat le minute som panga a thupui soirwal na nei theu tura Mizoram sarkar in shia tirna asiam angin Serchi Deputy Commissioner Office le office dang te hian an mani pisa chewa an mangbok Serchi Deputy Commissioner Office chuan an pisa meeting hall a district borsap Kumar Abhishek kai shuain hun manani a Police Department chuan office tuala SP Stephen Lalrin oma kai shuaina in an manga PH Serchi Division chuan pulal hming moya account officer kai shuaina a hun mangin Serchi District Agriculture Office chuan putlang timoya DAO kai shuain hun an mang thunga Serchi CDPO Office chuan pulal biak liana CDPO kai shuaya hun mangin District Fisheries Development Office a thokte chuan PLC Lalrin puyi DFDO kai shuain an manga office dangte poin an mani pisa chewa heng ni poimo pual hian hun an mang lomani Nimin Khan Serchi pa COVID-19 shikai mi patni mu belle ni in Serchi District a shikai en kolmi pathum an omta ani Nimina Serchi District a shikai mu chwa hi Chunet Laboratory sample enfi atanga shikai mu ni in meichia kumsom pakomi ani a tun thlani som khan Srilong atanga ron ho in variant te a repeat antigen test manga sample enfi a negative ma se shikai lan chwa na aneya wangin Nimin Khan sample enfi ani in shi akai ti mu chwa ani Nimin ve khan then zola COVID-19 shikai mi pakhat mu chwa ani bokin shikai mu chwa hi mi pakum somruk pangami ani a tun hnaya Tripura tanga ron ho ani thung Voin Khan Serchi District a repeat antigen test mangin sample somli paruk enfi ani in shikai mu chwa an omlova Chunet Laboratory a sample enfi ombokin zan in lamhian result shia thebe se ani bok tun din muna Serchi District a hian shileng awanga in lama in khung sang mi za somnga pasari an la omme kani MNF Party General Headquarters sa advisor pulal ruat ki machuan Serchi biala mason na tho mekte chakzo ka thok chun zom zela malak na tur machop tam tak omte len chuak turin MNF candidate Puvanel zoma vote theu turin Serchi bial me puite asom Voina Serchi Press Club a thuthar theder tu te akom na huna MNF General Headquarters Advisor pulal ruat ki machuan Serchi bial mi puite chuan pulal than hol chu MLA tan voi kwa zet lo thlangtling to in Chief Minister Tam kumnga zet alo chel to thule bial mi puite po in mason na nasatak an nei thei pha ti asoya hewang hian kan hmalo ka in thlan lo thleng mai tura Serchi bial tan tun din huna opposition MLA ai chuan ruling MLA nei athazok ti mi puiten an shiat non adu thu asoya opposition MLA
MLA hian MLA fan le ti thei neu te chu nei ve bok ma se sarkar chakna nen kong engki ma bial mason na tura ma la thei tur ruling MLA nei chu a thazok le ti an shiat non adu ti soin opposition MLA nei ai chuan ruling MLA kan mamo ani ti sha in kan hun cha hi ibopel lawang u ati mi puiten mason na chi sang kan mamo kong cha ni tin mamo bu fai gas eng tui zirna cha hrisel na le adang te ol samzokin sarkar tha chuan min chhop chuak sak thin ti soin puzoram thanga kai shwai MNF ministry po in COVID-19 shipui leng kara po hian kan mamo tlang puimin phushuk thei zel hi kan van nei tak zetani ati a kan bial mamo sang te tunge min ngai twa sak thei tu ni ang ti ngai twa chungin vote ithak chewang u ati pulalruat ki machuan an party candidate chu afelin a chabik an tingot lauti soin tundin mun puzoram thanga kai shwai sarkarin mason na chak taka akal pui mek na lui pui luang lut ve thei tur serchi bial hian MLA kan nei achul kan ti a serchi bial mason na thok mek te chakzo ka thok chungzom zela malak na tur ma chhop tam tak om te len chuak turin MNF candidate puwanal zoma hi arem changin a chaberani ti in mi puite khongai vote kan rondil ani ati MPCC Campaign Committee Chairman Pulal Thanzara chuan serchi bial assembly by election nei tura bial pon mi nge kan thandon bial chung mi ti in ngai to na kan man anga yani ati MPCC Campaign Committee Chairman Pulal Thanzara hian vo in kan serchi press club pa thuthar theder tu te komin serchi bial mi puite chu Pulal Than hola tamsari z ram rongbol na langkai tu te anni awanga lom thu soin tun chum by election chu chum dang ain dang lamna le poimo na anei ti asoya kumsang ni somni pathum general election atan po party tin tan hong nei thei tur ani ti soin hei wang hian mi puite po phim khur taka ngai to an seng tura du thu asoya Mizoram Congress sarkar lain assembly house chunga ruling le opposition in clear na omlo ti soin tun chuma by election nei tura hian ZPM candidate Pulal du omachu thlantlin le ani chuan serchi bial mason hai chuak tur chuan arin tlak lo ber arin thu le MNF sarkar chuan athil soi chu an ngai thlak sak arin lo thu asoya Pulal du ama hi khongai turni se chuan a MLA puite kha a khongai ber turan ni a anni point Pulal du ama thlawang hawa MLA atanga ban ve tura an karngam lo laya serchip mi puiten Pulal du ama lo khongai chu omzia om lawang in khongai turni se chuan serchip tlangwal INC candidate chu engwangin nge in khongai lawang ti in INC chuan serchip bial chung mi nge candidate an nei thei an nei thu a soibok he huna hian INC candidate pu PCL tlan sanga po in tuna kan sarkar sham mek din mun chu a chaw hle ni a soin ruling MLA bial po ni ila ma chuan viau tur a omvak rin arin lo thu a soya tun chum bai election a hian candidate a bial chung mi pathum omzinga ani chu party lian na ding tlin theina chance nei sang ber ani melti soin bial chung mi MLA nei du teril ro chu mun khata alwan kho mangaya ama chanpui turin asoma ama chu MLA a atlinga ni chuan kumsang ni somni pathuma po political party sang ten MLA candidate a bial chung mi virtual ngei tumin candidate an siam na konga po an film khurdon ti asoibok MPCC media department chairman Dr Lalyan chunga po in MNF chu mi hausa sarkar ni thule mi retheile pachia te ta na chen fa kom sarkar ani lauti soin cheng nuai thum sem anin tiamna anti hlotlin theilo lain aizola chuan pa host nuaya mi hausa te hne na cheng nuai somni somthum te chu rullet ngai lovin an pe a assembly speaker nge point cheng nuai za somli pakhat ngot a thlonin adong don ti asoya Pulal du oma chu MNF MLA som pahni ten lungrual taka an paito ani awangin bial chungta na tho turak ma chop ane point somni chuanga soite chu MNF sarkarin anti hlotlin sakdon chuang lo ni in asoibok ZPM President Mo Purna Lamek tu puke sabdang achuan kumnga chunga tana serchi bial tu MLA atana thlantlin to Pulal du oma chu ahmabak laklo tak tak te thok chunzom phalsak turin serchi bial mi puite khongai na adil Voin chanu khan serchi press club pa thuthar theder tu te komin ZPM Vice President le President Mo Purna Lamek tu puke sabdang achuan serchi bial assembly by election nei tur chu by election lo om to tenen ain ang lo vial ti soin by election danga khachuan ruling party hian hu hang chak takan nei thina ep tu party dang te hian han chu ve bok ma se ruling party hi an papek deu thin tun chum by election a hi chuan ruling party le ep tu party in ep na angzong in boruak akal mang hau lova by election bua sai angai chan bial tu MLA Pulal du ama kut thlak ani dan kha Mizoram political party te in kara kut in thlak dana tan chin zui zel
tel cha ti le ti lo azongin borwa ka kala ruling party ni le ni lo emo unit le block nei chat lo emo hian kauri tumang hau lo ati a hewang hian in thlan hundanga last minute kongro su em chin po kha tun in thlana hi chuan a man hlei thei lo fani ang tun thlengin kyang ko ipte aka chibai sem mel mu tur po an la om meu lo ati bok ZPM vice president chuan ser chibial tu MLA atana thlan to pulal du oman kum khat le achan ve vel chau MLA ani chunga MLA fan manga bial chunga na atho chu hoina lama pianga mu tura om ti soin ser chibial hi MLA fan mang chaber mang dai zai ber zinga chiar ngamani ati a heng mason na te hi ZPM chau chorchi pakhat ma om lo a thop tu hi opposition MLA an ninge mai a chor tu tuk zana zo tu te ro chu ruling mi te pol dang mi te neutral te an ni ti in he ZPM 10 an au pui kalpung thar mi pui sarkar an ti chu ani thu a soibok puke sabdang a chuan MPF le political party te thuthlung veng him tura an thorim na wanga in than boruak thiang him tak kan nei thei don ani mel ti po soin lom omati thu le MPF 10 thei top an chwa chu lom omati thu a soya serchi biala by election nei tura po Neitura pol tin ten candidate an nei thatlang hlom hle ti soin kumnga atana kan lo thlantlin kan MLA pulal du amakhan kum khat le achan ve chung le kabial mason na alo tho to te hi mi puiten khongaya min mu sakturin kan nge na amabak laklo tak tak te hi tho chun zom phal sakturin serchi bial mi puite khongai na kan rondil tak mevani ati Voin Khan Chief Minister Puzoram Thanga Hovin Health Minister Dr. Arlel Thangliana le Health and Family Welfare Officer Tebaka Finance Officer Techuan COVID-19 thoni na laka mi pui him na turap malak na tur an soi ho CM office meeting room a soi ho na huna hian COVID-19 thoni na chu amasa a ina thokna zokin mi pui mi mera tu na hian in kaidar an tam to hle thu tarlan ani a warzo ka sample enfia kalpui atul thu te soin thok tu in dailo na phushuk tura volunteer worker lak chungchang te soi hovani a PPE le test kit mamo te soi ho ni bokin ne zo ka COVID-19 do tura in pe tur chuan mitin confirm khurtlan atul thu te an soi ho bok Nimin Khan Mizoram sample sang khazariat somkwa en fiale ni in henga tang hyang COVID-19 shikai mi somthum zek mu chwale an ni a state pona tanga ron lut ba ka twal chunga shi in kai chong an omle nwalani Nimin Khan ZMC laboratory sample za somni pakwa en fiani in shikai mi pathum mu chwa an ni a tun naya state pona tanga ron lut te vek an ni Nimin ve Khan district shanga chunat laboratory sample somruk pakhat en fiani in shikai pakhat mu chwa ani a Sir Chief district atanga shikai mu chwa ani bok Nimin Khan Mizoram hun shanga repeat antigen test mangin sample sang khazasari en fiani in shikai mi somni paruk zet mu chwa an ni a Lengpui airport screening point na Mizoram ron lut tur shikai mi som patni zet mu chu anni aizol khopui chung veng sang atangin shikai mi som mu chu anni boka anjinga mi paruk te chu shikai na shiat lawan ni a midang pali te hi am venga mi ni in shikai to kom na ya changa shikai chong anni thung hengba ka hian thenzol khwa a tripura changa ron ho chuan shi akai ti mu chu anni boka Kolesip district a variant te screening point na Mizoram ron lu tur mi pathum te chuan shi an kai ti mu chu ani vo in thleng khan Mizoram shikai mu chu chu mi sangli zaruk somriat panga tling to in vo in Khan mi pakhat chu en koldam ani le a hengten en hian vo in tlaidar nga thleng Khan Mizoram a mi sangli zadi somsari te chu en koldam ni to in he hi shikai mu chu atangin za somkwa panga point pali pakhat ani a tuna hian shikai en kollai mi zahni pathum la omin nun na chan mi som patni anom to ani khati zong kha ser chi wang khwa kan ti chua thei chu ni e